State Transport Authority in Kolasib Town Auto Rickshaw permit le two-wheeler taxi permit zanhi chuang apek chhuah thar le avanga lungawi lovin Kolasib Auto Rickshaw Driver Union Chuan District Transport Office thawktute chu hnathawk thei lovin andang Kolasib District Level Committee on PRADHAN MANTRI ADI ADARSH YOJANA THUKHAWM Kolasib Block Youth Congress Committee ten Kolasib Diakkawn le Khuangpuilam-ah an aiawh thlanna sorkarin BC by-election a buatsaih dawnlo nia soi oma a changtu minister a chhan le avang soi fia turin an phut clear to te chibai ule voin august somni pali dinga ni Chanchin Thar kan nei te lo clear hawang a chair to silaram ha ki kani an tuna chanchin kem changzokin State Transport Authority in Kolasib Town Auto Rickshaw permit le two-wheeler taxi permit zanhi chuang apek chhuah thar le avanga lungawi lovin Kolasib Auto Rickshaw Driver Union Chuan District Transport Office thawktute chu hnathawk thei lovin andanga anhar satna hi Kolasib Pvt.Ltd MLA Pukelarin Minister hna thlentom se STM malak na chu asiat pui ve lo thu alo shel auto permit uchuak taka impek hi Kolasib Town chunga auto permit uchuak taka impek hi Kolasib Town chunga auto permit uchuak taka impek hi Hello mame Kolasib ko chunga tlan tur hian auto rickshaw ommek registration atanga chutin zathum somriat pariat oma tuna permit thar za som pani pek beleni in two wheeler taxi permit somkwa pathum le taxi permit somli pathum pek bel ani boka Kardu shai tu te chuan tuna po hian adin tram chhuah tan to a itlan chhok te an soi mek laia tum khata permit tam tham tak pek chho ani chu an sha thiam lo thu an soi permit pek shim hi kan do dal lawa ma se tun tuma hi chuan atam tham ema stand po sorkarin min pek bel thei to lo ti in permit muthar jing a hian ezon na ata na mang lo tur chung ko ko sakhar sa lo ruling block shai tu te JCB nei mek te ama permit lo mu to te chung ko khata changa permit mo te po an omni in an soi kardu shai tu te chuan kumsang ni somni pakhat khan DTO chuan lir theia pol sang aiawh tele consumer union telin akau khoma hemituma meeting a hian Kolasib district mi puiza clearing tum khata sorkarin permit som ai tam pelau se Kolasib pa pali le khodanga pani dia tin ti in thotlok na an siam to thu an soya permit pek ani thu an sha thian transport minister puti jela nun tluang apo a office a mu antuma ma se minister hian hun ol asiam theilo ni soin an lekha hi minister PA hne na anda a august ni somni pathum sang ni somni pathum tlaidar nga thleng khan permit pek ni order hi cancel turin an nge na ni an lekha copy hi Pvt.Ltd MLA minister Pukelarin le borsa pujon LT sang hne na an pe bokani kan palain Pvt.Ltd MLA minister hne na an har satna chungchang malak pui turin an thlenem tia zona chu kan thlen to a ma se STA thutlok na hi asiat pui velo thu min shila ma min lak pui theilo na ni in kan ngai ti in an changa an thiam anga malak na kal puin tiam chin omlawin Kolasib DTO office thawktute chu office kal theilawin an dangani thudan danin permit muthar zinga una wadong pathum an oma pafa adong pani sorkar na nei som pani auto rickshaw nei lai som nikoma muto komina mule som ni ba ka permit shaltum som pasari an oma tuna hian Kolasib khochunga tlan turati passenger phur lir thei sang permit te hi a mutu te kut ala thleng lawa lak chhuah dil na an thelut mek ani Kolasib District Level Committee on PRADHAN MANTRI ADI ADARSH YOJANA and THUKHAWM Voin Somha Khan DC Conference Hall Kolasib District Level Committee on PRADHAN MANTRI ADI ADARSH YOJANA chuan THUKHAWM na nein Kolasib District chunga khopariat malak na kalpui dan turan rela pujon LT sanga Deputy Commissioner chuan hun kai shwain PRADHAN Field Facilitator Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan he scheme chungchang soizaw na hun mangbok ani pujon LT sanga Deputy Commissioner chuan sorkar lai pui scheme PRADHAN MANTRI ADI ADARSH YOJANA hnuaia khotlang tin mason na chu uluk taka ro man apoi mo thu soin khotlang ta na tangkai le routling siam chhuana na man nge apoi mo thu asoya district level committee chuan na hi ataka kalpui ani huna na thawktute po uluk taka vilpui apoi mo thu soin he scheme in khotlang nuam siam na na malak dan tur adwan angte chu thataka ti hlotling turin member kal khomte acha bok ani kumsang ni somni pathum sang ni somni pali chung hian Kolasib district chunga
PMAAGY hnuaiah chengnuai za somruk pali point pali chengnuai za somruk pathum point pali manga malak na tura ruam man na omte soi hawane thingdol RD block hnuaiah khoparuk le bilko clear RD block hnuaiah khopatni te ahwam tel don ani heng malak na kalpui tur hian chengnuai somni point pathum paria zel ruam man ani anga chumi mang chuang tui da khol na siamte tui hok luan kor siamte in kalpon na kong thom thatte wantlang in thiar na mun siamte lungrem le anganwadi sak thatte atelani voin THUKHAWM hian project director DRDO chief medical officer executive engineer Ph.D. department district local administrative officer le district labor and employment officer te antelani Mizoram Sarkar Education Department on District Patsaria Circle Education Officer Lak Tharte chu SDEO umlo numuna SDEO charge laturin arwathara hengzinga hian Kolasib district a Konpui SDEO charge laturin John Lalbiak liana pachuaw chu arwatela tuna hian education hian circle annei lava Konpui is SDEO charge latur po hi Kolasib SDEO a attachin da mek ani Kolasib Block Youth Congress Committee 10 Kolasib Diakkawn le Khuangpuilam-ah an aiawh thlanna sorkarin VC by election buatsaih dawnlo nia soi oma changtu minister chhan le avang soi fiaturin an phut Kolasib Block Youth Congress Committee chuan thhukhawm siamin government aided Marveng High School Kolasib mathematics zertir tu thin chu kumsang ni som pakwa khan aboral awangin mathematics zertir tu boral ta aiawh tur hian Kolasib bial tu MLA minister fanu no pangsok chu lakani a ama hi zirna lama MA English ani mathematics teacher aiawh tur la khian zertir thei lo awang le aizola apsal ani awangin a zertir na thoklem hle thina tunna ya MLA in thlan an nei to awangin school a hian alang tam ta deu ni in an thodon hian atar lang ani Marveng High School hian mathematics teacher pa ngai an nei lo awangin zirlaiten harsatna an tok thina mathematics teacher turin midang roi ani a roi man hi zirlaiten term khata cheng zathum zel an choi thin first term second term le third term avain cheng zakwa theu zirlaiten an choi pha thin ani heiba ka hian zirtir tu te puin cheng engmazat an thawkhawm thin buka mathematics teacher boral ta aiawh tur hian BSc MSc lalawa thilti thei fa ni wanga MA English lak ani awanga harsana thleng hi KBYCC chuan hriat thiam har an ti a kan bial tu MLA minister hi ramle khotlang hmangai tu a kan ngai thei lo an ti bok nikum September ni roksang ni somni panhi khan khodang rwalin Kolasib bial chung Kolasib venglai le bairabi marvenga VC by election nei ani a shat angin Kolasib venglaya INC candidate le bairabi norta independent candidate chu pathian le me puizara thlantlin anni VC members om tak tak pani an bora la wangin Kolasib ko chung Diakkawn le Khuangpuilam-ah an aiawh thlanna sorkarin VC by election buatsaih dawnlo nia soi om hi minister hian a chhan le awang soi fiaturin an phutani bial tu MLA hian lerem siami hockey playground college vengami siamnan MLA fan atangin chengnoi engzat nge asento playground ti hlotlin tumna tak tak an neem ti le kumnga chunga malak na hian alom to kem ti an zot bok ani kumsang ni songparet MLA in thlanma le in thlandona MNF try to campaign awla puiber ACDP hnuaiah chengnoi thum sem an tiam kha chuanlam sang siam lovin mire theile kutna thawktute hna an tiam angin MNF sarkar hian sem toro seti in MNF try to te hian ACDP hi an sem thei dawnlo chuan chengnoi som sem tur angin do thu tiam lo se thut athum mun renga an ngai ani politics hi do thu le zel din thu bol me soina mun an lawa thu tak le rin tlak soina mun ani ti MNF party try to te hian lo shemol ro seti in Kolasib Block Youth Congress Committee chuan thhukhawm a antar lang ani Chief Minister Puzoram thanga chuan Assam Rifles te chu aizol laili atanga zo khosanga anin son mek renga chuak zo vek turin chuan lamtin reng mangin an lamwang chang loiti asoi Chief Minister Puzoram thanga chuan ram engkim akal fel thokat hle to a chuan lamtin reng zongin an lamwang changa Mizoram sarkarin kan nor renga chuakim tir thwai turin ma kan lame kani ati Assembly session a nimin khan Assam Rifles in son chungchanga soi chhu ani a Home Minister Pulacham ne na chuan zo khosang in son chhuah na turin Assam Rifles in draft memorandum of understanding chu state sarkar a thelu thule
sorkar official ten uluk takin anzir chianga an chhan na pe fel to ti asoi July ni somni pasari sangni somni pathum khan Chief Minister hawin draft MOU hit clear how ania Chief Minister hian draft MOU chungchang hi Union Home Minister alo soipui tur thule lekha po thon ani to thu asoya chhan na nga mek ani ati Home Minister Soidanin Assam Rifles te chu aizola omsa ani awangin chhuah an she hle a zauka sang po thei topin Chief Minister in Khuangpuilam-ah se Assam Rifles lam hian siam bel tur le soithar an nei zel ti asoya MOU draft a po thil har sa engemo alaron tel du zel ti soin zauka sang power line an po na hi mualpui atangin ani a mualpui a hian meter da tur ani hei Power and Electric Department le JERC thutuk na ani a anni chon compound chunga da anron ngia tani chhuah thei lo dan zong an da pani ati thei NGO tenen rem chan dan anga oring zok nei po athat karing ati House Leader Chief Minister Nibok Puzoram Thanga po in Assam Rifles te chu section le platoon anga an chhuah na chu array to a an chhuah po an chhuah bel ve zel thu le ala chhuak ve lo chu an boy na ani ti asoi voile khata chhuah vek chu har ani po in Mizoram mi pui le sorkarin amamo na mun kyan zong hi chuan chhuak ula kan ti a nor po kan nor ati Laldenga Center sakna tur po lungphum Union Home Minister in aron phum to thule hemi chaka school kalmek te an inson na tur po state sorkarin aboy pui ti asoya heti la hian Manipur boy na chuan na men lovin Union Home Ministry ati boya hei hian Assam Rifles in son chhuatir tum thlengin ahong thule andu anga anchema thei lo ti asoi ram kan pe a in sakzo ani a enge mozat an chhuak to boka an chhuah tur thu Union Home Minister in Puisha ta asoi to a chuan lam tin reng zongin an lamwang chang ma se nor puin kan nor ve reng ani ati Mizoram Legislative Assembly voiriadna session chumsom pani ni sunimin khan tiamchin omlavin speaker pularin liana sailo chuan atito ni chung o session chunzom na le top na nimin khan house a zona pathum chan manani a house dokana le kapoi mo somdani in report pasari phar ani bo sarkar kumliam ta kumthum chung department chen khat poisa an lo man puk siam rem na le heng sum te hi man rem ti na bill pasani a hei ba ka hian bill thar pani le dan man lai siam thana tur bill pani pasani Deputy Chief Minister Puton Luya chuan dan thar siam na tur The Mizoram Groundwater Control and Regulation Bill 2023 apuluta hei lei hnuai tui adu duin an pam chhuah ngot lo nana ven him na tur ani dan sa siam danglam na tur The Mizoram Municipalities Amendment Bill 2023 apulut boka heng bill pani te hi house chuan lungrol takin apas ani Voin Somadar Sompakhat Khan Deputy Chief Minister Puton Luya SCDP Executive Board Chairman Nibok Khavin SCDP Executive Board Chuan Family Oriented SCDP Phase 2 Kalpui Dan Tur Chungchanga Poimo Shang Relin Planning and Program Implementation Department Committee Roma and THUKHAWM SCDP Executive Board Meeting Chuan Kumin September Thachung Hian Family Oriented SCDP Phase 2 Hnuai Chanpui na dong tur 10 Andon Kim Thei Dan Tur an ngei to a Phase 2 Hnuai hian beneficiary sing rukhuam tur ram man na siam alo ni to a thawkhat na kaltlang hian beneficiary ten Chanpui na sum cheng sing ni sanga theu an dong don ani SCDP Executive Board Meeting chuan tuna FO SCDP Phase 1 le Phase 2 kalpui mek zo hnua hian chungko thar sing rukhuam le turin Phase 3 kalpui le an rel ani eizon na ngel het le mason na siam tura chungko tin zon duan sarkar flagship program poimotak Family Oriented Socio-Economic Development Policy kaltlang hian chungko eizon na bulchan na siam sakle chanpui na pek mangin Mizoram chunga mimal le chungko atam thei ang berdin mun thazo ka hlan kai tum ani a Family Oriented ti ani angin chanpui na hi chungko anga don tur ani chungko pakhat atangin beneficiary pakhat chau obthei ani a Mizoram sarkar hnuai heng Department Agriculture Horticulture Animal and Husbandry and Veterinary Fisheries Sericulture Land Resources Soil and Water Conservation Commerce and Industry Urban Development and Poverty Elevation le Tourism Department hnuai hian eizona kalpui tur te thlan thei ani Voin SCDP Executive Board Meeting hian Mizoram State Planning Board Vice Chairman H.VANLANGHAKA H.BAYAKZAWA Deputy Speaker SCDP Executive Board Member MLA te Planning and Program Implementation Department le Finance Department how to baka SCDP kalpui tu
line department thawktute an telani MPCC Vice President Lalthanzara chuan ZPM te hi in thlanna BJP sum man she mi alo turte an ni ati Lalthanzara Vice President MPCC chuan BJP 10 India ram hi Hindu ram asiam an tuma wangin firfiak takin an che a Kanchan State Manipur an che do dan te hi Arab thlakin adem tak zeta abikin Christian te min bitum chat zela min ti chimi vekhi an poi salawani chuwang chuan BJP sarkar pe thak nge atul zia sha in opposition party changwal ten tho hona thuthlung sign in India ti andina nakum sangni somni pali Lok Sabha in thana chuan Congress party telna hian sarkar na asiam don ti India mi puinol puirin danani MNF te hi mizo mi puite shiata BJP laka mai phi faitum annia an laka innuk dok tak ngam si laule an chakna rin do si anni chutiang bokin ZPM te po hi BJP thopuya an sum man she mi alote anni Congress party chau hi BJP thopui velo turle an sum mang velo tur kan ni ati Chalai chen kathil omdan chu chiang lau BJP thopui she lau ZPM hi enchin angai ti pol an ommeka an how to palal do omhi kan enchin to a azia kan thria chian party sang zuang lora how to berni lau chuan midang thopui thiam mi alo ani ati bok tun haya social media ano pangkutlak live video dara soi saktwar tu chung le khaten nimin khan serchi press club a thu thar the dar tu te an koma kutlak tu chunga ro rel na dik tak len chuak nge an phut no pang soi saktwar tu chung te soidanin hethil thlang chung changa hian CWC le serchi police lamten thei top cho athil ti swal tu man chwa konga ma an lak vat na ale MHEP sub headquarters serchi point hethil thleng dem na te hian an thla ati muang ne ti an soya hethil thlang chung changa hian an chen na venga tanga fian rial kilometer khadon lai hla a shwai fala ni ko shelawa siam ani a darkar thum lai me diriam tak an soi sakhana anti thule arul let nan engma man anti lo thu an soya no pang engma shelo thilti satya me angin langma se swal na thuk taka an ngai thu soin danin shemne penge se ti hi kan du dan ani anti ro rel na dik an hu theinan malak zel an tum thu an soya hemi ko nga hian Mizoram mi puile NGO sang te troi om na an nge na ni relu lam thlenga har sat na po a om thei awangin Mizoram mi puiten tungtrai pui zel turin an ngen ngal bok ani Mami Truck Owner Association in Mami District Khuangpuilam-ah National Highway 108 andang chat chunjom zela sarkar aiawh te na in biak le antumani Mami da changa thudon danin Mami ta lir thei mang ezong ten National Highway 108 andan cha chu thunei tu tenen in rem na anla nei thei lawa wangin Khuangpui dan cha chunjom zelani a nimin lama sarkar aiawh tenen in bema se in rem na anla nei hlei thei law ani MTOA le sarkar thunei tu te hi Khuangpui dang chungchanga anin bitrin ma se in rem na anla nei thei lawa wangin Khuangpui dan chunjom zelani a nimina in biak na MTOA in sarkar an thil put sang zinga atam zo ka in rem na nei ni ma se darlak le bongwa in kar te rei le chu lir thei lian full lot in azo thei tura siam an phut na chungchang bi ka hian anlar in rem thei lo nia thudon ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e